ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke ithinta ezedisk yakhona la eMzansi before nje ngihlale kodabeni cela ke mbukelo ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ke ithinta zama transfer, indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Kunendaba ke lambukele evelile indaba ke ithinta iKaizer Chiefs naso ke lapha istriker seChippa United yena uIvanga oke wadlala ke lapha kwiBuccaneers yona Orlando Pirates. I-kick-off ivezeke nje indaba ke ithuse iningi labantu lapha kwi-social media emangazeke nje iningi labantu especially ke ama-fans ayo kwi-Kaizer Chiefs baveza ukuthi ke i-Kaizer Chiefs isi-renewe i-interest for sona ke striker sayo Chippa United yena ke uIvanga. Bathe mabechaza baveza ukuthi ke ingxoxo between yona ke Kaizer Chiefs nayo agent yakhe yena uIvanga nayo kwiChippa United bese iqalile and ke futhi isaqhubeka. So injalo ke mbukeli bathi kamakhosi yona ke Kaizer Chiefs bafuna yena uIvanga bafuna ukumsayina for isizini entsha ungesinye ke seyistriker abafuna ke ukusayina. So le ndaba ke impela ke icasule nje iningi labantu lapha ku social media especially wona ama fans ayo ke lapha iKaizer Chiefs basho khona ukuthi ke uIvanga wahluleka lapha kwiBuccaneers iOrlando Pirates even nakuyona ke Chippa United ayikho into ayenzayo akayisizi ngalutho iChippa kakori. So amakhosi wona kuzowasiza ngani ekubeni ehluleka ukusiza ke lapha iqembu alidlalelayo. Zinjalo ke mbukeli yizo ke lezi ke indaba ke nje isematheni indaba ke ithinta zama transfer yona ke Kaizer Chiefs naye ke lapha uIvanga istriker sayo ke lapha iChippa United. Ngizobuya ke mbukeli nama updates mase kukhona ukuvelile makhamba ke isikhathi ngaye ke uIvanga nawo kamakhosi. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.